getting harder. You turn my heart up, throw me in water. I'm getting higher. Just to Ciao, ciao, feel Sophie. it, 'cause I need to. No one knows it. Heart is frozen from your poison. Quieta, quieta. In the ocean, just to feel ya, 'cause I miss you. Benești în așa. Yo, lifestyle-ul si pa dogaja, evo nas tle na Royal Lifestyle kanalu. In danes, to ni vlog, ne, ni noben vlog. To je danes posnetek mal, da vidimo, katerega psa imam. Vsi neki ste gledali ga na live-u, pri Romastiču, takrat, ko sem ga lih potegnil ven iz žepa, pa je prišel ven, oziroma je prišla ven, tako da ajde, idemo pogledat. To je ta pes. Getting stronger, can't take no longer. Walking on fire. I'm getting higher. Just to feel ya. To je nekako moj pes tle, ne, kot ga lahko lepo vidite. Snemamo dan z Huaweijem P30 Pro, ok, P30 Pro, stabilizator je tle in malo probavam. Dejansko ni bed. Kaj si tle najdla, ne? Kaj si to najdla? Evo, spet je travica. To je Sophie, zdaj bo imela čez manj kot mesec, 3 leta že. Bo že imela 3 leta. Je lepo, ne? Je na travniku, ne? Tako da ja, ona je čista mešanka med dalmatincem, ne? Pa lovskim, ne? Definitivno. To je ta nagon, oziroma lovski nagon čisti, ne? Torej, tle ni dvoma, kančka dvoma. Potekla pa žogica. Sedi. 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 Ja, hapa. No, Sofia, sedi, 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 počakaj, tačko, tačko, počakaj, počakaj. Tak, lezi, počasi, počasi, počasi. Vidli. Počakaj. I think I'm overdosing. Kot sem rekel, ne, je mešanka, sem jo dobil iz Kaljarija, torej iz Sardenije in nič kaj, iz zavetišča, ki je imela tipo 3-4 mesece, ne. In tako, bomo rekli, smo jo vzgajali v šoli pa to, tako da je bila na teh poučnih urah. Ej, modumno. Evo, gotovo. Evo ga, ne greš not, ne. Evo, je videla neke, kaj so bile, gotovo, leze. Da imamo odvezano, pač ona gre not, ma nema veze, ono pač, to nagon, nagonsko gre not. Tako še nam je prčane lepo valja in vesel kužek, ne. Imaš en prašiček. Tako da stylovci, čudovit dan tle v Izoli, ni kaj, pač, res je the best. Nič ne manjka. Res sonček je top, temperatura je top, prav že spomladanska, tako da je prav za šiš, rečete, ne šiš, ne. Tako da stylovci, če se niste naročili na kanal, dajte se naročiti, da ne zamudite noben posnetek. Ki ste videli mojega psa, ste videli mojega psa. In to je to, kaj, pač red, disciplina in ja, to je to pač. To je moj, bomo rekli, tretji pes v zgodovini, kar sem jaz živ, evo. Prvi je dočakal 18, prvi, druga pač, bomo rekli, drugi pes 9 mesecev, ampak je bilo pač ena druga zgodba, na posoji sem imel psa in druga priča. In to je tretji. Tako da ja, za finiš to je to, poleg. Tako da še enkrat, če se nisi subal, daj se subat na njen kanal ali pa na moj. Če ti bi video všeč, lahko mi daš všeč mi je, lahko deliš posnetek,
In mi se ga vidimo na kanalu Roy Lifestyle kmalu, ne? Ajde, ajde, pendemo. Aj čao folk, ajde, zato smo, aj čao, aj čao, aj čao.